Makinya manini na thutha kwa ihinda rĩa mwaka umwe. O niguo maundu maikarite mithito-ini itu na makiriria kuragwera ihumo cia maai. Ugethi wa miti ugitwarithio nambere hatari magigi, nayo mititu igitigwo tario kiharo kia muvira. Mwaka umwe thutha wa watho uyu kurekererio, turacokia makinya mithito-ini wa Aberdares mwena wa uthaya kuria ciiko cia utemi wa miti cianyitithitio thinga. Na gukinya guku turatungwo ni migogo ya miti iria yatemetwo watho kirutwo kuria kungi gugitigwo ota kiharo kumana na ururu wa ugethi wa miti. Wenye walikata miti walienda wakati kichaka ilifungwa, hakuna mtu alirudi kushughulika. Umuthi maciaro ma ugethi wa miti magithie nambere kuiguo ni aikari. Njuui no urute mahiga ma mwaka guku no ugirwo kwihindirwo atwaraga andu. Ini tondu wa wingi wa maai wakararia na ndwone wa gukuiguithia. Kuma guku Aberdares turathie nginyagia nyanjara-ini rwa nyamu rwa Samburu, na haha nduravatara kwirwo nyota uria andu na nyamu mari naguo wa maai uravatara o kuhe maitho maku wiro hanini ni amu kuona gukirite kwiragwo. Ugwati munene uking'ethera rwiri rwa ewasonyiro ruria kwa ihinda riri ruhana ta kiharo yona kana varavara thutha wa kuhwa. Thina munene ari kuri nyamu cia githaka nyanjara-ini ruru iria ikoretwo igioka gwetha maai thiini waruo, na ungiona igituikania kuo ndungiuga iri rui gatagati nyota munene kuri cio na aikari. Waya gwiciria ragita ino yukite guthondeka varavara no witikie kana urege. Kiria vithaa ya KWS mareka ni kweheria muthanga thiini wa rui ruru makenja marima na ari makinyire maai nyamu itigagikue ni nyota. Tangu mto ikauke tarehe 2 mwezi wa pili 2019, tumeanza mikakati. Baada ya wiki moja ikauka kabisa. Sasa tukaendelea kushimbia maji kwa sports yenye tunaelewa wanyama wanaingilia mto kupata maji kila wakati. Biashara ya ugethi wa muthanga rui-ini ruru ari ugwati ungi uria ungetheire wagi wa maai, ni amu muthanga ni uteithagiriria hari woigi wa maai, no kuri aikari haha niho meyonagira uvoco wa oro muthenya. Maji haipotei tu kwa sababu ya mchanga, maji inapotea kwa sababu ya season ya rain. Mvua ikipotea hiyo wakati hata maji inapungua hapa. Utegi wa maai kuma kirima gia Kirinyaga uri ungi wa maria macangiire hari kuhwa kwa njuui ici, kuria thengia ya gukorwo gutire mundu witikiritio gutega maai guku, mutugo ucio ni unyitithitio thinga guku na njira nene. In that river we have over 100 pump users and they come and go. Thina ari mundu wa kurutithia mawatho macio wira ona mari makwendeka. Vaivu cia maai kihumbikwo na mahiga gutari wa kumakogwati uria uratigirwa ria mari na kianda.